Dobrodošli v mojem novem videu. Danes bom naredil shoutout za PNA Plays Games. Kot vidite, tole njegov kanal ima 21 naročnikov, nujno se naročite na njegov kanal. Pod opisu napisal: zdravo, ta kanal je gaming kanal, snima pa PUBG mobile, kot vidite. Pa Goat Simulator tudi snima, pa Clash of Clans, pa Hilt Slim Racing 2 tudi snima, pa Igrico Cats tudi snima. Kot vidite, ful veliko igric snema in špila. In to je bilo za danes vse. Če ste uživali v videu, ga lajkajte, subscribite name. No, preden ko končam, pa si pogledamo tale video PUBG Win, ko je zmagal. No, kot vidite, to je on posnel. Kar res dolg video je. In to je bilo za danes vse. Če ste uživali v videu, ga lajkajte, subscribite name in mi pišite pod komentarji. Nasvidenje.